Hello. Hello, hello, hello. Oh, May na sound? wala. Yan na, meron na. Okay. Hello, hello, hello. Anay, wari pa ka. Sound? Okay. Ay, nakita na kita. Okay na? Oo. Okay na? Ano daw kada ko ako manindida? Parang Ayan. nag-e-echo. Buti ay tinting. Ano daw kada ko ako manindida? Anay, nag-e-echo. Nag-e-echo ka. May duduwating bukas nga device, laptop at saka Cellphone. oo, bukas dalawa. Okay na? Iton? Oo, Naiko pa? Dire na. Okay. Nababati ako himaupay, bisan direct mag-mic. Okay. Pero medyo harayo. Harayo yung boses. Wait lang. I-check ko to kung pwede, kung na-clear na da. Magkuang ka na da dida pag background na lahiton music. Oo. Wait lang. Ano ito yung gimpapakanta? Bisan ano? Di rin yung ginsirin? Okay, ano ba't ang ngaran? Lahan natin ito. Secret Love Song. Okay. Check mo kung naririnig ah. Kin-share mo? Urin mas CPR kita. Ha? Urin mas CPR. Lalagay ka. Sige, pa ba ito kay after, i-mute naman lahiya? Di rin ini asin live. Ha? Di rin ini asin live. Gote itimting o. Ano? Ay, dami na naman yung motor. Wait. Mahina ang boses. Wait. Otoy, wag kang maingay dyan. Ngatak. Ayan, Kerry. Okay. Naririnig mo na ako ng maayos. Kin-share mo FB? Waray paanay. Check ko sa FB. Ayan, naririnig mo na ako. Oo. Naririnig. Okay na. Okay, ano niya, kids. Clear and loud. Ha? Wait. Kaya naman pala. Anay daw. Mag-play ako hing kanta didit laptop pamati ikon nababati. Nabat. Every piece of you is just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I never show it on my face. Hingalimtang ko kaya pag-charge yan laptop. Ikalubat na. Naririnig mo't background music? Yes, okay na. Clear? Clear and loud. Itimtingog, pero itong background, okay lang, medyo na nababati man. Pwede namang lakasan, wait lang. Ha? Ayan. Medyo harani pa.
Okay na, okay na. Okay. I-share na, i-share. Wait. Saan nga ba ako pupunta ulit? Wait. To hit imo wall. Yeah, dito ditohan YouTube. Wait lang. Wait lang Saan na ba yun? Ito. Paano ko i-share? Paano i-share? May dida share, didahiton may da nakabutang nga like. Share, didahiton may da nakabutang nga like. Wait. Abay, nakakabobo naman to. Didahiton may da nakabutang nga like. Kailangan ko mag-exit talaga at YouTube kasi nag-feedback. Naririnig natin sarili natin. Okay. Ang parehas na lang kanina. Kailangan Ang medyo guti ay ang tingog. Wait lang. Ito na. Okay. Ang parehas na lang kanina. Share ko lang after nito. Ang medyo guti ay ang tingog. Okay. Ang parehas na lang kanina. Share ko lang after nito. Ang medyo guti ay ang tingog. Caption? Hangat program? Ano ha? Ano takig ka-caption? Ano caption? Hangat program? Ano ha? Ano takig ka-caption? Na feedback. Wait. Masakit ba sa tenga? Na feedback. Yan na. Okay. Justin Angel, paki-present. Justin Angel, paki-present po. Ayan, bawal po tayo ganyan. Estiharong waray. Kapag nag-LS ka po, bawal ka pong pumasok sa ibang LS po kasi mapapalo ka yan ni Lolo po. Bawal po yan. Bawal po yan, estiharong waray, bawal po yan. Bawal po tayo dyan, emoji, no? Bawal tayo, numbers, bawal din. Sige guys, Justin Angel, wala. Okay, nasa ulay na po ako ha. General's office, nandyan. Present. Sige guys, Justin Angel, wala. Okay, nasa ulay na po ako. General's office, nandyan. Baka naiko pa. Anay. I'm gonna exit from here now. Baka naiko pa. Oo. Ayan, wala na. Medyo okay na. Okay. Gin-share mo na, God. Yeah. Gin-share mo na, God. Gin-invite ko Hinilson, waray pa man. May naririnig ako dyan sa'yo.
feedback ka rin. Ah, okay. Pero gutila. Iton, Waray. okay na. Mm-mm. When you hold me in the street, Ano an FB page ni Yuka? Harula, say anay. Kita ko. Ano nga ba yun? Wait lang. Ibilang ko. Every time I see you, I am so stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious you're for me. 6 days variety shop. Ano ha? Every second, every thought, I'm so deep, but I'll never show it on my face. But we know Ano ha? I-type na lang ang daig-type. Waray ako sa YouTube, Facebook, Messenger. Ah, okay. Na PM ko sa'yo. Pwede mo man i-comment. Paano ako magko-comment dito sa sariling ano ko? Okay, waray. Di ko nakakapag-comment. Bang maparong. Usalan im gamit na cellphone? Ha? Usalan im gamit na cellphone? Usa, tapos laptop. Ay, desktop. Wala akong Ah, camera okay. sa desktop eh. Asya nga sa Mega shout out to Dindindolfo. Thank you sa pagbisita. Sa gustong magpalista para sa paangat at pag-join sa 50 pesos load, just type at Istihanong Waray para makaregister. Thank you. I wish that we could be 'cause I'm yours, I'm yours. Can you hold me in the street? Or can I kiss you on the dance floor? I wish that Ibig sabihin nakikita tayo dito? Yes. Asya ka naging sigyang ko Nelson, dapat sumakaliwat kaya para tulog kita. Asya mo. What can we be like? 6 days variety shop ang ngaran. Mm-mm. Sa bagong araw na haharapin, tuloy ang sipag. Tuloy ang malasakit. Abutan man ang Nag-share pa ako kadiha. Ako an. Ha? bawat sa busa. Yun share ko pa. Wait la. Ah. Trying to hold Yung pagkaituman ko talaga. Ha? Yung pagkaituman ko.
Kaya nag-iinano kasi ito yung pagpinamarin eh. Settle for two. Getting around In my hand and sharing with you the time we had. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Tons of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Ang Bornol. Pa-shout out from Huron. India. Oh, sige na, pwede na. Sige na, ate. Baba na, merienda. Oo. Never enough for me. For me. For All the shine without some spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Ties of gold are still too little. These hands can hold the world and it'll Ang shout out sa Ani Dinas Masulo. never be enough. Ang Bornol. Hindi na lang ang Bornol. Manaso. ambot man daw. Sino siya? Pun burnok, Mayda. Okay lang. Kaklasmate na elementary nga burnok. Nilson. Ano na kulang? Ni Nilson. Saka na kasi, Nilson. Akyat-akyat na. Ano, ini ba't di ako makapag-comment doon? Diin. Didit, itak cellphone na siya't naka-YouTube, naka-stream Didat laptop. Didat laptop. Waray ko camera ha laptop, ha, kuan, desktop. Okay la iton. So, Itutok la iton camera at cellphone niya dahi mo. Tapos ato ka ma-comment iton imo. Laptop. alright. Okay. Ay, I-open iton kuan. nagfe-feedback nga pag binubuksan ko yun. Ano ha? Nagfe-feedback. Waray man. Ano kayo yung paguti ko man? Iya. Oh. I can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we design. Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. Then your dreams appear to me. Mega shout out kon Karen. Karen Megulis. Mega shout out. Thank you for watching. Pag-comment na dila uday. Shout out ko hikuan. Kagay. Mega shout out. Thank you for watching. Ato na, nakakapag-comment ka naman na suda. Yeah. Okay. Perfect. From far away, special things I compile, each one there to make you smile. On a
Pwede mo iguan. Pwede mo i-drop itong imong link na na para may dangan sa sulod. I-add ka. Okay. Tatagan itong jacket, anay. Hi, Princess! Ala, ang ginakab... Alam mo, nasuna black ka. Ha? Musika Tambayan ni Ili Gabilogan was black for 5 minutes. Ay, ano ito nga na pindot. Karin! Karin! Oy, you have been placed in timeout by the owner of this video or a moderator. Yes, anay. Magin ano ba adto? Pwede ako na pindot. 5 minutes pagod. Grabe kung naikuman ko, ano? Oo. Sige, karigo lang. Waray i-effect an kuan, waray effect an ano daw ibahong ko light. Ito an okay la? Hala pagka Ayaw. ito man ko talaga. Iba nga, iba nga light. Iba nga light. Hey! Hi! Nagkikita ako. Thank you for watching Leah Mi Castillo. Ada na ako. Naka-hide? Oo, day. Di ko rin makita. Ng ano ini? Ayan, ang Bornol joining you shortly. Joining you shortly. Okay, sige, I'm born now. Madam Lot, wait lang po ha. It would be the last time. Kunin na Leah Mi. Kunin na nagpa-shoutout later. Waray katutuhay may akong time out. Kunin ni ko lang pag-shoutout itong maabot. I-shoutout din. Nakikita ba ako? Ha? Nakikita ako. Ba't di ako makapag- Oo, God. Sige. Hi, Leah May. Oo, upayong ko. Hayakot mag-uupay. Sir Marvin, di Good night in ginuupay. Tingog. Anay. Uupayong ko, upayon. Pa-shout out kan Mahusay Leah May Castillo. Ganon Pwede rin mag-shout out. Dirit mahusay, mas mahusay hikarin. Rilasay. Ala, sige. Share lang para marami kayong friends nga mag-join. Tapos makapagkita. Share lang. And I wanna pretend that it's not true. Oh, baby, I'm gone. Ginit. Ada nalabay.
Ano namingaw ka man, kuan, ambornol. Agi, Ambornol wala namingaw ka man. Ano to, hay na kita? Ano kay may na hide? Pag-comment out na ako, Kulin. May danada. Hi, Pikachu! Sino yung Pikachu? Ay, may shoutout Pikachu. Si Pikachu, isa kong friend sa YouTube. YouTuber hi, din Pikachu. siya. Nice to meet you. Pikachu, di ba StreamYard ang gamit mo sa pag-live? Paano po ba maglagay ng jacket? Kung sa direct YouTube, okay lang. Kaya ano diri hyperlink it akon comment. Nako. Anay. Naka-top chat ka. So, para YouTube pagkita tapos You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to let you show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Give me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a crowd, meron po dyan sa taas na may katabi po ng icon. Pero doon po parang button. Just click nyo po. I bowed out to pray. I try to make the world seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I got a million reasons to walk away. Maybe I just need one more day. It's stuck in a cycle, I'm a dolphin, I stay on. It's like that I've stopped breathing, but completely well. Give me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. And if you say something that you might mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. I bowed down to pray. I try to make the world seem better. Lord, show me the way. Got all this worn out leather. I got 100 million reasons to walk away. But maybe I just need one good Okay, waray kibabaro. Kaya Diri kay para makapagbutang hin jacket, para makapag-drop it link iton maabot. Ay, hindi.
Share. One good one. Tell me that you'll be the good one. Baby, I just need one good one It's YouTube Music. Download the app today and get a trial of Music Premium on us. Restrictions apply.
Pasensya na po kayo kay nahulat pa kita hidaton host.
Okay na? Hey! Hi! No, check. Hello, 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 hello. Tutulo na kita. Ay, bongga. Pangaraon. Ari bagutom. Baga makaaraw, di ako man lain nag-iitom eh. Grabe ko. Ano ni? May tanggap ako kada eh. Asla camera. Kuan. Nabusag. Okay man. Ay, akala ko. Hindi ka mo ginuguto. Panatag daw anat yung kikinaon. Hi, wishers. This is Queen Class. Ano merienda? For more wish to use the videos, click here. Hay na, may tawo pa. Kamusta ka mo? Anong ada pa ka mo? Anong mga viewers? Binayaan na kita. Nakaturog na da. Ako pa manad eh. Para pang katurog. Ano pala? Wala stress. Waray talaga kibabaro pag... Waray kibabaro pag kuanhin nga. Strip yard. Ano ba tatek? Hmm? Itatek, kada. Asya nga ni. Nag-message mo pala yung yung Pikachu. Okay na, nakita ko na nga. Di, kay i-connect ko nga ni YouTube adi nga laptop. Kung maghahatag ako itong jacket para makapag-drop in link itong iba, mawawara na naman. Hindi, ay, lanit nga mga na eh. Wala, charismis laan eh. Promote tayo mga channel para preparation doon. Kaya naging mo liwat ako channel pa doon. Pag nag-improve. Ito, maupay kan, maupay. Nalate akong pag-join guy, nag-set up ako na kuhaan. Nagpa-build akong bagong computer kaya naroba na laptop. Ano ba sa tiluntoy? Tidayo nga ni kunta kami yan ha. Ay Welcome. na at mga viewers. Ano ba yun? May kuno niya ginlakat. Kabaya. Gaano? Okay, nalagod na po. May pagsulog. Ano ba yan? Wala kasi kayo nawara, nag-iniha. Siguro na hubiyahira. Igano mo ulit. Promote mo Para ulit. ma... Sa yung Share. Facebook page. Ito ano dyan eh? I-edit post mo yung iyo, tapos i-edit mo yung link. Asya lang gihapon niya link. Ayun ba yan? Sige. Oo. I-ano mo ulit? I-PM niya raw sa usap. Siguro nag-exit hira. Oo nga. Kaya nawara kita kanina. Oo. Hain. Ako na nala ka mga to. Tapos kuha na lang ako. Ay, pula tao si Johnny. Tiri, ato hira ron, Jade. Ato mataga alang-alang. Oh, alang-alang. Asya na alang-alang hira. Oh, naga hira ko an. But pagkakabsab nga na napalit ako ng gawin. Yung camera yung mic para... Oo. Ano ha? Asya nga nit, maupay. Ano ha? Mahal lang. Kailangan mo talaga mag-invest. Ano? Wala kang audio, No. Noni. Ayan.
Ano ha? Anak nagtika absorb nga na yun, nasagad-sagad din, napalit ako mo pa yung mic ng camera. Yes, iti para lili kulin an mo pares kung tadi dahiton ko an. Bakit nagdi-DJ nga style? Mag-aandam kita ng mga 3,000 ton. 3,000 gadla. Nasaan yan? Pagdadayot kita in 1 week yun eh. Oo. Maupay kung takon madra-drop mo ang link na ninimo para ma-subscribe iton iba. Siya nga ni, hayaan mo na kan ayaw. Pero sige la next time, hibaro na nga ikitahin nga kuan. Wari kasi kinibabaro nga StreamYard good. Grabing kay ituman ko. Sige, hala uday nga lalakat. Naawod akit ako lo. Aray la. Pero yung nakakawad pa, di kaging bibili ng itong mga tao at sagad na kolor. Kay masarap liwat itin ilaw. Loading na tapos na. Yan ang camera ito, yan ka ng light. Oo, Intermission na kulin. Pag-aralan mo. Purulat ko ang programa, intermission. So, try pa camera, yan kang bubutangan. Ah, siya naman. Pwede man. Nahimo ak nga kuan. Ano? Ano ha? Ano yung sinisaring? Uy, naglo-loading di da iyo? Waray, diri. Loading ba? Diri man. Loading ba? Diri. Hanggang ng wala, doon ka ng connection lapad eh. Loading itak ko sa nga phone. Para magating phone pa din, no? Ha? Pagdara mo ting phone, kaya pwede pa nahatag ito na. Free phone naman sa hindi na preload. Diba? Grabing kay ituman ko kuno nasa ring hi Karen. Karen, may goodies comment. Anay daw, totoo yung kutak ni Sir nga ring light. Wow, bongga. May ring light. Yan. Good. Asa lagi hapon itong light latal. din. Ayun, ring light Itong ang talaga TikTok ako. pa rin ganito. Asa lagi hapon itong talaga ako bispat pag inanoon. Itbusag nga ilaw. Anay, Oo, change mali. ko. Madadara ito. Hindi nga nang butang filter ng camera. Asa lagi hapon talaga. Ay, nakita pag iniba, itom talaga. Dire man ko no. Dire ang mga kunot nga. Pag waray gawas-gawas na busag. Ang bornol. Ang bornol. Shout out ng Bornol, kay kang horon. Shout out Karen, may goodies. Mahusay ka gadla gihabbisan itong kagrabe. Sana all mahusay. Nice one. Pero nice kay one. ano nga may ada maghusay nga gimpabayaan la gihapon. Oh! Di ba? Bakit? Karen, ikaw ba yan? Hingkalaro.
Ay, kung magsusugad pa di. O, luliton. Hagi. Agi ko no it nga panbaya. Asya nga ni Nadi, kay ano daw traffic pa din na bandaya. Kaya bangin affected yun. Ilin, huwag kayo lakad ng lakad. kay ano daw ako nung maging babayaan. Pero kay nagpipinapansin na nga ni Karen, kay ano man nilipansin nun para magkuan, come back, para mag it's all coming back. Maupay niya Come back na. Hindi pa din may dito. Ba, pastilig sabihin. Pwede agad? Asya nga ni. Alam. Oo. Kung damot viewers, magpapagames kita. Nada mo gapit ang pa din. Natural itong nagtitigang. Waray viewers. Hikarin lang nga ni init at pamulayan, hiyat magdidinaog. Tanong sa solo winner. Hi, Lea May. Ayan. Yes, Binalik na nga welcome huli, back, Yami. Lea May. Mas maupay itong itira comeback. Well, Love is sweeter. Wala, wala naglo-loading. Second time around. Topic ka ba ngayon? Anay daw, i-check ko it wifi, bangin dudo, tika MP. Hingka mo it makauulang hinya at first time nga kuan. Roy, di ka na binabati inay eh. Pagpa-games naman ko. Oy, pagpa-games na kuno kay asa na latira gindi hinulat ti Liam eh. Well, igwan ana i-share anay Karen. I-share anay nga to GC para makita hilian Megan hi Jerry Lynn. Sige na, share na. Agi mai-inconsistency ang pagdayo. Ano saan nga pag dinayo? Diri ka di na mauram pa di? Diri man madalumdum hiya. Ano pag ini gada? Busy day hiya baking chuchu. Oy, shout out yung Jerry Lee, nagbi-bake yan na hiyat cake. Sana all naman manhatag. Jerry Lynn! Salamat po. Galaw-galaw! Ara nila kami baya. Ano ay share it video kung it ginbibake. Pwede it din Nga duha, pwede liwat nga duha. Na ano it pag-share. Hala Karen may goodies. Naging ICT kahan kagdaha elementary school, waray kahibaron pag-share. Grabe. Pero ganda personalay ko na pa di. Kay Asya ko rin at mga linyahan hit maestra. Di ka man, nasa ringi Karen, di ka man kuno mahiligit cake. Diri, naging mahilig talaga ako pakakaon ko hadto nga iya. Hadto dito ha iyo balayhan chocolate cake. May dakaw visitor yan na didi ha balay. Hello daw. Tawo. Didi na. Didi. Didi ka. Awain ka. mga player. Didi ka. Mausa nga chair. Para doha kita. Didi and may di pa man usa. Didi. Sige. Didi ka na adi na lakit lady. Pag-chef na lang. Namaram na ako ni Johnny. Yes! O, diba? Si Jana. Beautiful. Hi, Jana. Kamusta ka, Jana? Hello! Shout out na nga dahil mga crush. Leah, may, ano? Anhin o bisita. Well, Johnny Laanay. Ano kaya pilido? Anay. Karen, i-share ko inikan ko an.
i-share ko ini nga to kang kagawad nga live stream. Okay la. Hari gasi ko man ang imo ex na bisita. Ayaw nat nga ex nga ni. Saka doon yung bisita pa doon. Ha? Saka doon. Hala, di hiya na kilala. Hino. Yung bisita. Hala, diri ka nakilala hiton? Produce God. Kaya para, sure. Ah, okay. Well, ita akong bisita yan na all the way from Kando, ano ba yun? Itamon village nga to? Suton Andulon. village. Hindi, Philippines. Suton village. Oo, from Sutton Village. Yan. Yay. May iton, ano, Usaya nga ko usaya nga player. Ay, player. Ay, ano, specify ka din player at Usaya nga ano. player nga to sa liwat iya nga gin iinuyasan. Usaya nga parang kuyas nga to sa liwat iya nga gin iinuyasan. Correct. Chara. Ay ba? Hindi naman. Shout out yan na Glenda Caballero. Thank you for joining. Hi, Glenda Caballero. Thank you for coming. Hi, Miss Glenda. Hiyo ka, waray pa ka orient do dada. Waray babaro, makadumala yan live stream. Takay ambot nga bata. Katulog Di nga pa. Di nga ni waray sag kangat ha, sang ko kayad madalunot ada. Diri bidalunot kay kino ang medyo sinirak-sirak. Ah. Ito koy ang. Pero pag inura niya ng aga. Bakit yung tansa? Actually, one of my favorite song. Di ba, Karen? Tamsak. Thank you very much, Glenda Caballero, sa patamsak. Ano yun? Okay. Class. Tamsak. Yan. Ano yun? Tamsak? Tamsak nga ni, unlike. Kung baga, Oo. imo ko, ang like. Asya, ito nitira sinisiring yung mga terminologies din ni YouTube. Share ko na, princess, ang atuhan na cheese. Thank you for sharing, Karen Migudi. Wow, Sana very magkita hira. Very good, Karen. I can't. Sige, gutiyain na lang. Hula-tulata talay tiba. Magtitikang na kita. Hit aton. Paraffle. Ano ito yung babako ka, diba? Hala, Karen Migudis, ayaw pag ura-ura, asya good ko no ito na nagbabako ka, diba? Asya na ito. Pero mas magbabako ka talagang i-share ko sa YouTube at akong ginbinidyohain. Thank you so much. Tsaka mag-juice kami. Hi naman, hey, Lia Mi Castillo. Igblablock ko inihiya, hindi rin magkita. Traidor. Malabad kami. Tulat-tulat lang, bangin nag-type ka. Pamati ko malobat na tak cellphone. At ayaw man. Hari ko Saksak na ka na, lang. ganyan. 20 na lang, 2 hours 20. na live stream, ha? Oo. 2 hours Siya, na live stream, 30 minutes na liwat ka naka-join. Maupay na liwat ini mga kadugang-dugang hitong watch hour. Kaya kinahanglan nun talaga to watch hour para bonggang-bongga na it-release. Adi pa ako ha watching all the way from Dam. Wow! Ambitious Anuran. May sig. Hadam talaga kahit walang signal. Nakikita ko ba yung mga video pa di habang? Namimingaw ka tulugod. Marisyo nga ni ngad ko. Uli nga ni ka mo. Punta tayo doon. Manood nga ni Tarasay, makauli nga ni nakakadpakit ka ba? Malipat ako nga dito sa cellphone ha. Wait lang. Ata ayaw kawawara naman. Bangkat siya na di Aro, kinawara-wara. nanay kulo. Ba't daman? Nanay kulo. I-charge God. Walang. Akong headset. Akong headset nga tak charger. Usa lang nga port. Oh. Sige, supportive ako hitida para makapalit ka na hit car. Sasakyan ng sasakay naman kami ha. Okay la. Tapos bubungguong ka na mo.
Laban. Lawrence, are you watching na? Gusto mo umakyat? Lawrence. Magparamdam, Lawrence. Grabe talaga, mga itom talaga kami, Dili. Ganun light doon ka, ganun light. Thank you. 감사합니다. And I, as we say in our Pag-live na kita din, hindi kami kayo. Sasaktan ka. thank you. Ata, ayaw man ka mo. Sige, magkabaya ngani ka mo. Bahala ka mo. Every 1.6 seconds, user goes to Wix.com. Okay, ganda ko nakaraan. Lawrence, That's Lawrence, 80,000 nakikita ka na, others di ba? join I-drop ko ading nga They're already link. growing their businesses online. So what about Then, you? First, go to Wix.com. click mo ito niya nga link. Na ako nag-drop yan na. Beautiful designer templates. Tapos, Every part is completely customizable. para makapag-join ka. Hello, ano Get your ini? visitors' attention YouTube with rejected eye-catching photos comment. and This videos. is It's the fairly best way to common in showcase sharing your our brand and link. really brings your site You to may life. need to share the link. Another way. Wait. Lawrence, kuan na la. Dili ko kasi yan na, na-drop yan na. Back red na la, back red. Adi itong link ha ibaw. On the go. And it's a great way to build customer relationships. You'll always be ready to catch leads and Ano close naman sales. naman titilawan To sa grow your camera business doon. and stay ahead of the competition, Wix gives you a personalized, easy to Agi, mamamatay na tak cellphone. Oo. Daming pa-under mo ngayon na. Sige na kayo mag-i-istorya kita din yan Go to in niya. Wix.com and create your professional website Online today. business. Magsisimula ng maging independent? Oo. Nawara, Marvin. Ano naman nga, host niya yung lalakatan. Oh, ina. Na-disconnect ko dada. Ikaw Nine ini lobatan tisasalin. ng wifi. Ikaw Ako, tisasalin kay tinasalin mo tapuan. naman. Cellphone low bat. Ayaw, God. Kaya wala tagadla. May danim aram nga app nga kuan. Pwede gamiton nga ano ba tawag ini? Itakon cellphone, pwede ko hiya gamiton nga webcam. Hita kon desktop. Kasi ano iOS. ito gamit? Diri yung built-in. Ay, my God! Baka magkahiwalay. Ma'am Pretty man Gamit likot ko ako. phone mo Ata isa. dyan ay kabusagan camera. kalaw. Ata busag dyan ay dyan ay busag lugod itiya sinisiri nga sulubot diri ko na itiya panit. Man kasi ako morena. So, bis pa naman sugaron iton light, oh. Waray lagi hapon. Nawara hinuni. Oh, bakit nawala siya? There goes my handshake. You are the reason. Hala, nagkabayan naman ka mo hindi. Hala, duduan nila kami. Hard by street. O sige, game na. Ata, okay na. Okay na po. Born na. Okay. String. Atahi kulin ha inaan to. So check, I'm back. Naklik ko na nga, nagkikita na nga ni ako ha iyo eh. No ha, ako ang Lawrence, di ba nagkikita ka na? Kasi nga dahil iton comment box, may di i-scroll up la, then makikita mo nga daan link kanan StreamYard, tapos ato nga link, amo iton imo i-click para maka-join ka. Adaman Lawrence, gan message ko nga how. BRB, anong BRB? Be right back.
Okay, okay. Ta? Kaya namang call center talaga ito yung mga kuan. Waray la. Waray call center yan kay waray yung gamit mga kumpanya. Kahit ako rin may kami. Si Rilaw takkuan. Ay, Cancel mas ito. ilaw. Bangon tak monitor at masilaw. Dito maaram ko na yung settings niya monitor. Karen, may goodies, are you still there? Karen. Hi, Ma'am Karen. Karen, may goodies. At tumalit Ma'am Lea, may ako kanta. Ang flashlight and Hanobo adto palita. Yes. Hanobo inihiya palita. Ma'am Karen, Diba? good luck ka eh. Mag-disconnect na naman ada. Or mamingaw lang ka mo pa de. Yung bayaan na kada nera eh. Message ko lang sila. Nagkalakat adera eh. Pero mabalik ka ra. Wait lang natin. Inang oray man tutukar. Yun, nag-message na Marvin, mabalik na daw. Dagmit pa day, connect dayon. Kay nag-uusanak din malungkot mag-isa. Ina. Iha.
Dagmita pa di kayo naguhulat hira. Ay magkalakat at mga kuan, mga bisita. Ano pag-chat pa di, balik na dayon kay. Ah, ina. Dagmit pa di kayo nag-uusa anak na di. Shout out Lawrence. Connect na Lawrence para magdaramo kita. Ililink ko nga ho Lawrence stream link niya para pwede mo i-click. Or ano to? Saan ba yun? Palabo liwat. Ay na. Tagal naman nila. Hoy. Ay ko na upod. Dagmita Dabs kay samtang oray pa ikulen, kaning si setup ikulen iya camera. Silo man ang camera.